have a function one order. Ebi bigambirwa Dr. Kawarya Isa omushomeso mu kugahitendekere rikure rya Islamic University in Uganda omushomo gw'abebembezi b'abasiraamu omu Uganda Muslim Supreme Council ahabwitaje rya burenje bw'izoba orubiro mu Fort Potro. Omusajja omu yadda discussing yesterday DNA issue. How can DNA be an issue to the Muslim community? Obusiraamu bwaki addressing that? Leave it. Lwaki otakule watakusiye? Omwana muleka akule kuba naye wali wakuli ayinza okuba nga alina okwo. Muleka akule obulamu bw'ensi okumpi nnyo. Ebigambo ebi nibyijeho bwanyuma yakire kace government emazire kucoreka kw'abashija bari kutwara abaana ha DNA bakanyire. Okurugira hari ministry y'enshonga zo munda omuhendo gw'abashija bari kutwara abaana ha DNA gweyongire okwika bucweka nshanjo harigana. Dr. Kawarya nagira ngu nk'abasiraamu tihino yino kutwara omwana ha DNA ngu kuleka amureberere nko kuyakubire nareberera abe. Omwana teyaliyo yali bibyo ne mukyalawo batani omwana yagenda okusinga okubonabonamu ebyo byadde ate omututte eri ewalala gyatamanyi. Omurukiko nirwe rumwe mufti wa Uganda His Eminence Shabani Mubajje nawe arwetabiremu. Mubajje ashabire kwabaho umwe kandi yajumirire ibikorwa by'obahazambuki. Tunakutambuliramu tunakwera abantu ab'emirembe. Islam is a religion of peace. We condemn in the strongest terms possible the acts of terrorism which took place in that area. I mentioned this in my opening remarks, Mr. Officer, that is an Islamic. So let's maintain peace. Mubajje hona shabire n'abebembezi b'abasiraamu okureba ngu bakora cyone kiru kubasika bahwira abagenzi babo okweyiho mu bworo. Ebasi we bangetandise okutambula togamba nti ojja kugidukirako obudukizi nga bwogezaako kugisiba gibuukire oba giteegireki. Yes, kubanga ejja kukulula either gite eyongere speedi oba gibuukire ogireki ogituulemu obuwumule. Gashakwa Jonathan Singwire omu Fort Potro.